Pozdrav svima ljudi, Liki 05 ovdje i danas ćemo igrati Head Soccerom, naravno. I dugo nisam snimao, niti sve igramo Survival. I sad, da, ja sam igrao i stigao sam do stage 40, da, dobro. I to je... Čekajte s časom da dobišemo ovo šta je već. Dobro. Čekajte ljudi, da zaustavim, da pišem drugu da snimam. Ljudi, napisao sam im i sad se vraćamo. Jao, nikad ne mogu ovo lepo da namestim. Ajde tako. Svugdje me smeta, ali nema bez. Like this boss. I ništa. Jao, ljudi, jao sam malo. Dobro. Ljudi, izvinite ako čuti neke glasove, dosta sam sad gosti. Nemam što da radim. Pa eto, zato snimam. Lol. Inače ljudi, snimao sam na majčinom telefonu, onaj Minecraft Pocket Edition. Nisam ga baš odgledao, recite mi, napišite u komentarima da li je bio dobar, pošto nemam vremena da ih gledam, jer imam vremena da ih snimam. Duže vreme nisam snimao. Vama sam imao obaveze. Ljudi, ja ću vjerovatno dok me vi ne gledate, kad nije vreme za snimanje, kad ja ne snimam, igrat ću, stići do SS ranka. I to ime ću da završim. I moram da, mislim da ne završim ovaj epizodu, nego da završim taj survival s ovim likom. I da osvojim neke likove bolje. What the fuck? Dobro. Mnogo me nervira. Hajde be debilo. Dobro. Jao, ljudi, i da li ste vidjeli ovo? To. Dobro, imam 14 sekundi. What the fuck, ne? Inače ljudi, vi ćete mnogo puta to. Kad mi je uključen internet, to je skoro uvijek. I time ćemo završiti ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj i do tada sayonara.